سلاف رست تماشاوان هجا بولتانا ساعت 6 ایواری از جواره پیشکش کم دست پیک سرنوچه. بصدام سیاست و دستیوردان پیده دزانیگاه فراتی ده لحسک رژیم اسد او زانیگاه داخست. بالپیکرن لعفرین جالی گروپ چکدار و بردوامه. ترکیه دبیجه اوی چکن پیشکفتی رادستی خالن خواهین چافدیری لادلبی بکن و وزیر دروی روسیه دبیجه کدروژن بیده و رکفتنک دربار ادلبی ده لگل ترکیه وره انجام دان. ولات بریتانیا پشتوانی خواهی مادیج بو اپوزیسیون سوری کم کرنه. پنابرین روجاوای کردستان لکامپن هریما کردستان آمادکارین خواهش بو جشنه دکن. جارا کدن سلاف روش بروش پیده هول دده پروسای خواندن لروجاوای کردستان جناف ببه و هری داویجی رژیم سوری لقی زانیگاه الفرات لباجار حسکی روجاوای کردستان داخست. جدرگ تایبت جروجاوای کردستان جارکرا راگاند کوب صدام سیاست و دستوردان پیده در برنا زانیگاه الفرات ده لباجار حسکی ایرو رژیم بشار الاسد بریار دا کو لقی زانیگاه الفرات لباجار حسکی روجاوای کردستان وره داخستن. وی جدری سربار کر و گوت کو نهاتی زانین زانیگاه الفرات لباجار حسکی و چه دمی لپیش خواندنان وره وکرن. در انجام تقینا ماینک چاندی لباجار حسکی ولاتیه کی سیویل جیان خوش دستا و یکی دنجی بریدار بو. لگور زانیارین آرکی کو ماینک چاندی لنزیکی تاقا غویران به تانکرک مازوتی ده تقیه. در انجام دا آجوکر تانکره یه بناو دهام الاحمد جیان خوش دستا و برای ویجی بریندار بو. اول نجاره یکیه کو تقینین بوی آوائی لباجار حسکی رو ددن. تاوی کوچکدارین پیده و رژیم سوریه به هفره ریوبریا باجیر دکن. تفی درکتن و رگاندن فتوای انجمن اسلامی سوریه جقدقه کرنا مال و ملک ولاتین کرد لعفین روجاوای کردستان لهین بن پیکرن دستسر کرن و طالان کرن در حق ولاتیان ده بردوامه. شهر و پفچونه گران نوبارا گروپک چکدار و پولیسین لشکری لناوان دا باجار عفنی رودا و صدم جه جو برکو گلیک جو پولیسان راحات کو چکداران دست دانین سر مالا ولاتیه کی کرد و ناخوازن را دست بکن. روانگاه سوریا مافی مروان راگهاند کوشر د ناوبرا چکدارین احرار شرقیه و پولیسین لشکری لناواندا باجر نزیک ناواندا سرایا درکت و او شر پشتی هولین پولیسین لشکری جوگراندن مالا ولاتیه کی کرد کو گلیا خوا پیشکش کربو و جبر کو چکدارین الشرقی راضی نبون مالاوی ولاتی راداس بکن شر رودا و د انجام دا یک جو پولیسین لشکری بریندار بو و شر بردوام کر داکو هزک ج ارتشا ترکیه خوگهان د جه بویره و شر راوستان تفی راگاندن انجمن اسلامی یا سوری جقادقه کرنا دستسر کرنا مال و ملک ولاتین کرد لعفرینه لهین بن پیکرن طالان کرن و دستسر کرن بردوامه. روانگاه سوریا مافی مروان در راپورتا خدا دای خویا کرن کوکار ایریشن بشف آنکو مدهمت بردوامه چش علی گروپان و به یان جالی کسایتین دن به. هروها سپاندن باجان لسر ولاتی بازرگانی و جودکاران هین بردوامه. سرباری راوستاندن اتومبیلین کوجناوان دا باجیر درد کفن و برواجیا ویکه. هروها گلک جاران دیاردای خستنا پریان برانبری سربازبردان ولاتیان زندانین هاتنه در او جی بناو فتیه تناس کرن. روانگاه هروها در راپورتا خدا لگور جدرین خود دایا خویا کرن که گروپین چکدار تومتان آراسته ولاتیان وک اندامتیا پیده دکن دا کو بکار تالان و دستسر کرنه رابن که بریا دمکه لطاقه محمودیه یا ناوانده باجار عفینه چکدارکی جیش شرقیه به تومت اندامتیا کره پیرکه کرد لپیره دا و او جی پشتی کو پیرا کرد رازی نبو مالا خورا دستی وی چکداری بکه وجبر نکوکیه که دفکی وی چکداری لوی پیره دابو بکو حرمتا تمنه وی یا مزن بگره. دوازده طباقه ده چکدارنا جو سلطان مراد کبلن و گوهستنا الکتریکی نزیکی دوارا نوروز وکرن وش خورا دزین دا کو بازرگانی پی بکن و دما کو خلکی وی تاخه هست به دزیه کرن و پرسیار کرن برصف وان او بو کو او دزن و او ده الکتریکی جوان را دروز بکن. و تفی در باسمونا دوریه که جو پولیسین لشکری و رودانا شرک دفکی لیکار دزیه برندان. پشتا زیری پوشک ارتشا ترکیه دوی دری راچو چکدارین سلطان مراد ناچار بون برفن لیجارا کدن وگریان دزیا خواه بردوام کرن که او دزی سه دمشمیران بردوام کر. تداویا راپورتا خدا روانگاه سوریا مافی مروان تکس کریه که خلق گلین خواه آراسه برپرسان دکن لی تو کس گهدان نادا گلیان
کوبریا دمکه پارچه ویدیو هاته بو بلاف کرن تیدا گروپن چکدار پریان برانبر سربست بردانا وی ولاتی دخوازن و تفی بیستنا آلین برپرس جوی مجاری ره لیتو ریکارن گنجاو شبو سربست بردانا وی ولاتی نهاته کرن. بله تماشاوان هجا هر لسر مجارة عفرینه و بنبیکرنه کو جالی گروپن چکدار و لعفرینه تینه رودان ما نها میوانداریا دکتور کمال زین علوش اوجی سیاست مداره کو بخواجیش خلق عفرینه لألمانیا دریا سکایپ ما کریه مامسا دنباش دنباش و برباش مامسا کمال تفی راگاندنا انجمنا اسلامی جی فتوایه که کو قدغیه مال و ملکین ولاتین کرد ورد سرکرن لهین بن پیکرن در حق ولاتین کرد بردوامه خوندن تاج وی کرد چیه؟ بری هر تشتکی سپاسی تا دکم سپاسی ارک تیوی دکن و ججدا قربان الحمو کرد و کردستانی والملت حمو مسلمانا لتوی دنیا و عالم پیروز دکن تاجی پیروز به نامستا اف پرسه تا پرسکی گلک گرینگه جبرکو گرکه بری برسیبی مرا بده مرا بشتی وگره پیچکی دیروکه مرا بشتون دا وگره مرا وگر ایرو از صدقم یعنی او گوتنا تا حمی تشار چکدار اسلامی کرن تا ترک جدا کرن از باورم نه ام وگر تاریخی ترک دکت کدر چه بازار چه ولد داکر کرده کر حمود تشتوي تالان ذكر يعني كفر ودار وبار وعرض ومال وخاني وخلقي يعني تالان ذكر وتقول قالك اف خلقي فال عرضي قالك از بكم حمود بكم ترك ابيك هذا دوا اب اسلامي سلاح راكرنا او شاك راكرنا وبنابي اسلاماتي شردكن على اساس جيش الحر وجيش ازاد ونظام تشي بله افعلني كاري مخابن بلا برادري مي مسلمان اج مسلمان بلا جوي شور نغيدن ام نابن اسلام ودكين مسلمين ودكين يعني مسلمين وكينها الكاري العفرين دبي ام فاكر تاريخ الشرع المسلمان دجي دنيا وعالمي عيني افكار دبو يعني تاريخ فدغريني ام دور نرن براي ما مستدلون اكبر سيفا مش فاكسنارا وجود تركيا وفرم مامستا كمال يعني تي وطاي كو حكومة تركيا بربرسا دبر في بالبيكران ديال العفريني طبي جبركو حكومة تركيا ولاد كي داك الكرج عفريني مامستا حكومة تركيا بربرسن تركيا ين العفريني چه ريكارن چه اجراءات درباره في بالبيكران دكن تأجيرات هناك ام متواصله ما 24 ساعه بهندري رهايه هاجر بكرنا قانون وكارنا نرند ونرندي بحق عفرينيه دبي قانون 24 ساعه دو بيكجار بسكرين جبروي ام دبي معنا خاطر تركي جي شركه دبي كاري هف كسدي دكن جبركو تركي افوني نا او نهاتن ام حميزانن ام باندك الدولات التركي هاجر راس دبيجي از ولات ديمقراطيه ما خاصاتما وكي دغوت از هاتما و خلقی خلاص کم ارهابی و تروریستا اثبات بو انه شوروي نرسته اف دروا هدفاوي ارمانجاوي كرد حمو ملت كرد باش ما مستا اثبات نولوا بلا علي كاري و كردنا و عفرينيه بكي جوات چقدرنا بلا و كاري سخت بسكريني بنزبونا روجا ججنا بيروز چه تدبیر چه ریکار جبو اولکاریا یان جی اولهیا عفرینی هاتیه کرن جالیه پلیس لشکری به یان حکومت ترکیه به یان گروپ چکدار به نعم ما انها ما بري خربيج انها هيفيا ما حقيقه بري خربيج هيفيا ما قالك كردستاني ده وما الفيدي وقت شالك فان وقت كرد وقت عفريني ما قالك محاوله خكرن الفيدي از اشکره و چک بشم ما پر محاوله کر ام کانب الفيديو اللي كاري بعفرين رابكن حيا ما تشالكي كر ما بلكي ام كانب دعيد دا تشكي جعفريني يعني بقد بين بريكن ما تواصل خاب قال لك محاوله كر الفيديو اسنا بري خرج صار اركان التا اكران التا وبلا دنك بتي كردستاني حميد
ما محاولة خاب بكك دلشاد برزاني راكر ما بدها إيميل جراشان از باورم ایمیل مجیناتون خواندن مد خواستم ویرارونن ام کار توا بچرنگیم کن آلی کاری عفرین بکش برکو هیوی مد کردستان ده برکو خیره از دویجم هگر ربازا ام ایوا ربازینه و واجب کردستانی آلی کاری ما بکن هگر رباز سینوری خواه حدودی خواه جزاخ و حیاب داهوک و هولیره ام زانبن نه هگر سینوری خواه وکری اجبود همون پرچه کردستانی او نام مجبور آلیکاری هر گند کی و هر باجار کی کردستان بکن برای بده هیجا ما محاوله خاکر که هیمن هرامی هات ویده آلمانیا برای انتخابات العراقی ما چندی محاوله خاکرم 10 دقیقه را رونن گو وقت متنه بعد بانک دکم هگر اب کس اف سرکرده کردستان الویده الاوروپی نکن مدبینن بانک مش جناب سروق راه و جکک نیچروان راه از ما را دمیجم اف کسی نمیتونن اروپا نکنن آلی کار بشه کرد خارا و کسی دواری بازی را ام لوید یک دو سه چهار پنج لجنه عفرینی هنه همی کار خود کن ام دخوازن للهندر کردستان الهندر هولری ام بچن با سروک بیخوا و سروک تکن واقعی هیا نه وکی جراد چی مامۆستا کەماڵ تجي بخوا ئەندامەکی کنگرە هەوارچوونە عفرینەیە قالوا وك مؤتمر انقاذ عفرين وتشش خلكي عفرين يكون هلا عفرين دروشك ابوري خراب دا دجين دروشك اولهيدا دجين وتشش وانا بيشكيش كر برا از حقیقت برای خرابیش من هم من نکن تشکی بکن جبرکو گفت که چه آلی کاری بکن گره که تو راضی بودن دولت ترکاب بستینی یک آد دو یعنی آلی کاری به عفرین رو نبی الا برای که آبوری حقیقت برای خرابیش ما بس من أفا ما مستا ما بس من أفا أليكارين أبوري يعني دواري داري أبوري وتشتك شخالكيرا بيشكيش كري وتشتك لأوروبا بيجن وكوم كريه داكو دفان روجين بيروز ده وش خالكي عفرين را بيشينن نابرا أكيد حركس باور بك تزاني هجر خالكي عفرين الأوروبي تنبا إيناني خابك خالكي عفرين الهندري ويز نيزا رب امرأ حقيقتها ويز برتشبونا رب امرأ أفا واقعك يعني أليكاري تينا بيشكش كرن أليكاري تينا اللي بس نا وكي يعني عبد خازن بيتر بي عبد خازن جبركو الفير الأوروبي يعني أنا جبو بس درانكي يعني نبي خاطي أبوري جبركو عبد خازن بيواندي ريك كسن هبل ريك بيواندي بالجمرة فكر بيواندي كردستاني هنا بحمي أوروبي باشا اب كردستان افريا فري بيواندي جمره فاكي بفا دولتين اوروبيه امي كانوا بيتر اولي كاري عفرين بكن وازدبيجن ديسا وبلا دنجي ما بتشي جناب الساروك وكات نيتشير ام البندو حردوانا وام بتش الكردستاني وام البرمبري ساروك وكاك نيتشيرون وام تاخذ صورتي كاس الفيدي حمو ازدبيجن هذا حقيقه ما بر محاوله كرن ام الفيديو سركرداي ديمقراطي كردستان العراق رونن مخابن ما درفتي بدا مش كرامته هجر وقتها دمها كرمك ايرو از یک اندامي ما تشالكيا سيكسبيك وتشيكري الكولني بني بدو صلاة بله از یک اندامي ما نبي خاطشي لجنا ما جبو سرخابونا كردستاني لديسال هولي نبي خاطشي الكولني ما تشيكر ام ده بازا كسبون ساعتها حميه خوش باور بك سادي نودو تشتك جوام التي هاتي بجدار بيها حمو كردستان ما يرو جواب ايرو ام دقازن ام جبو عفريني نبس ام قياده سركرده كردستان دقازن ما مستا امجي بهيفينا بيامتا بجهنا حكومة هريمة كردستان كونغرا هورچونا عفريني يا كل درفا هاتيه الدارخستن قالوا رولا وي دروشن ها يا عفرين دا تشيه او تشي وي تشي اليكاريان جا عفرين بيشكش بكن اوي كل اوروبا هاتنا دامزراندن هاتيه الدارخستن ما مستنا ام ترم حوالي مهنا ام حمي فا كونغرني افا بونا افا جفينا افا زاني ام بكن يك كونغر ويك جفين ومحاولة مهنا وان شاء الله مبسر كبونا مبيجين وا ارمانجي ونزيد وانا بيس ان شاء الله
وهاجر كونغرا بوجي امنهم حوالي خاطر كن هاو كونغرا بوجي امي وميفانداري جي درباسي وك راغاندن وني حاضر بن ان شاء الله الكونغري فرا ومزن باشا باور بك ام تحاضرتي دسيس مارو تشارس مارو دكل حمو جبو كونغري كي فرا جبركو جبر نايب سرما وكي مساله تفغانو كردي كونغري كو دو بينجو دهاو بيست زوني حركس بالدان بمنافي خاب الشيلي اما يا كونغر تشيك نزيك وبياك دان ما مستا ما بس افا جالاكسي سياسة مدارا نقول كو او كونغرا لاوروبا هاتيه تشيكرن يعني بي بيرولا ويان يعني جالك رخنا لي هاتن كرن ما بس افا ما مستا برصا من لسر فاغاري خلق تشاوي او كاسين كول لكامبين دربدرين عفرينيين لحلبة كامبين فايفين وترفعوا حلبة قالوا خلق فادغارن عفريني يان بيلا فاغاري تشاوي نها ما مستا نها بجبركو ام حمل حروش تواصلي ما بعفرين راه بوري خبك ابو حقيقتك كسي فقري عفرين مخابن ها تزاني ايرو بسادات فكرن تشوج عفرين در كفن ام دبين اي كردستان اي ملت كرد اي عفرين اي حمو كرد ام اولي كاربن اف كسي نهاد هندري عفرين دا نفكرن عفرين در نكفن يك عاد دوا اف كسي بين الشهبه وللفاغون دور تشرمي حلبه باور بك تزاني باور بك چه خورني باقش هيا جواره د قدمين جبركو بي نفكرن فقرن ولات خو غير عفرين خو كسيد خوازي فقر عفرين خاجي تزاني باور بك حمو كارنر بوند كن جبركو بي نفكر فقر عفرين ما مستا كمال ما مستا كمال مال حمو كرده هيا بن بيكرن كردي بن بيكرن العفرين بتني در حق كردن عفرين يان عربين دربدرجي در حق واندا بن بيكرن تينا كرن لقدر لا العفريني هذا حقيقة بيجي ترى نهم برسن حياة يعني وكيل بن يعني موضوع نسبة التناسب عربي الهندري عفرين ده أوجي استنجيد بينن لبتشكي كمتري كرده حقيقة يعني أوجي لجور جدرن أركي كو بيلا دربدرية جالية إدلبي وجندريسيفا وكامبين أطما هاتية فكرن كو خلقين جا إدلبي بري خوددن عفريني أو ترى سياوية كي هيا برا أور تشتراستا وقالك خلقي سيفيل خراد كده تشي عفريني بسادان روجي بسادان أفتشتراستا وأفتشتر يعني جبر بدمن يعني خطر يصير عفريني باش عبد خازن يعني بلات تجي ورن عفريني ورن هكذا كي ورن وجبو باراستني خابكن سر تشافا لي بس هاجر كي ورن عيني كاري فاكاسيني هاتنا درندن دفرندن بفاتشك درنورا ورن مالي خلقي بزوري ببن وملكي خلقي بزوري ببن و اتواتا بخازن ونظام تشت زاني بابا نعو ونهتنوان وخاوده بهرن يعني العفرين دبي برا حقيقتك تشتكي نتي اقلا حقيقه مرات شغل بيجي انها وكي واقع كسنها بريمن زاني الدرب عفريني بحيام فاقران كسل باور بك مسكت حزر تليفون غير ذاكر نا حرا تليفوني دانت كنت برا تشوني سريمه ام حقيقته بيجي ليه بس هبن نايلي ام بخلقي خربن فما قرن عفريني ايرو جمال عفرين ست بينجح حزر كسي كردها اف كسني الدرب عفرين بسيس حزاري خلقي عفرين درب هاجر هوجي فقري بنا روش عفرين ورايكي دنبو وباشتربو بانغ مال فاملتيها فقري والله تخو فقري سر اخو اري امي شكو تانغوسيو ببينن ليه حموتش باورك مؤقته بريار كي دولي عفرين شو وبريار كي دولي عفرين فقري ابو حقيقته فقرش كيرا ما مصطفى فقرش كيرا وفقرش عفريني ورش خلقي عفرين رو نزيك ولا دور باش قالك سباس بو دكتور كمال زين علوش سياسة مدار كو توميفاني مبو قالك سباس بو زانياري انت
جوانکی کرد جپانابرین روجاوای کورسان لباجار قزل تپه ترکیه د انجام کتنا وی جاواهیه که بلند جانا خوش دستا لگور آگاهین آرکه جوان بناو احمد سینو کوب خوش باجار سری کانیه لباجار قزل تپه یه سر بماردینه و لترکیه د انجام کتنا وی جاواهیه که بلند کوله کار دکر و هر وها بسر تیلین الکتریکی دکت و کهربا بو د انجام دا جانا خوش دستا احمد کوبخوش باجار سری کانیه اجدایک بوی سال 1999 نهانه جبو نخوشخانه هاتبو و گواستن لجبر تندبونا بریناوی جانا خوش دست دا. دکتر عبدالحکیم بشار اندام پولیتبوریا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه گوتارک سر بریارا پیده جگرتنا دبستان مسیحیان بلاف کرد تیده دبیجه رژیم دیکتاتور یا اسد دیسا به کاری رانبویه. اندام پولیتبوریا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه لسر روپالا خویا فرمی گوتارک سر مجارا بریارا پیده جگرتنا دبستان مسیحیان لجزیره روجاوای کردستان لجیر ناوی خراب و خرابتر بلاف کریه. پشتی کو پیده دبستان مسیحیان لهند ورین جزیره گرتن و داوا مولت کرن عبدالحکیم بشار اندام پولیتبوریا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه گوتارک بلاف کر و تیدا وها هاتیه. گوتنا خراب و خرابتر دبکو بس نکبه جعالیه کره آنکو رژیم و پیده لیا راست تو گوتنندن کو براوردیه ج خرابونا هر دو آلیان دا ورا کرن نهات دیتن و بناف کرن لیکریارن لسر عرده تکز دکن کو پیده و ریوبریا وی ج رژیم خرابتره و پربونا هجمارا زندان پیده د دورن دبن کنترول وان دا و والا کرنا دوران و سرگون کرنا کسایتیان ین کول دجی سیاست وان بلگه یک راستخینه کو دا انجام دا بیتر 600,000 کرد مالین خوب بجهشتن و بونه پنابر. دکتر عبدالحکیم بشار هر وحد بیجه کو افراندنا پرزگریکان و بنپیکرنان در حق عربین بکردان را دجین و درخستنا بحزاران جگندن وان و رخاندنا مالین بسادان ج عربان او کریار دکفن جیر بنپیکرنین مافی مروفانده و گرتنا دبستان مسیحیان لپاریزگاه حسکه تونترین کریاره جبرکو خلک مسیحی بنگاه سوریه و د دامازراندنا دیروک و شارستانیا ویده بجدار کرنه و پیکوژیان جبیر و باوریا وانه و او سمبولا دیروکا سوریه. اندام پولیتبوریا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه هروها ددا زانین کریارا پیده پیرابویه رژیم اسد یا کشتون و تاوانان دیسا به گاوا تاوانی رانبویه و گرتنا دبستانان تکز دکه کو پیده دجبری هر یک نشتیمانی و سوریه و دجبراتیا پیکوژیانه و آشتی و سلامتی دکه. عبدالحکیم بشار داویا گوتارا خوده ددا خویا کرن کردن سوریه نونراتیا وان کریارن تند و توج ناکن جبرکو او کریار تکز دکه کو پیده دروی دیروک و مجید دجی و دجبریا تواهی مروفاتی دکه. سرکردهی که پیده راگاند کو اگر هیا کو د پیشروجی ده چکدارین سوریه دموکراتیک یین بسر پیده و تفلی ارتش رژیم سوریه ببن. الهام احمد سرکردهی پیده ده هفدیتینه که تلویزیونی ده دیار کرد کو اگر ریکفتن لسر پیشروجی سوریه و شیوه ده سلاطیه تده هاتا کرن اگر هیا کو چکدارین وان تفلی ارتش رژیم سوریه ببن. دما داویه ده دو جیوینین دنافبرا سرکردهین پیده و رژیم سوریه لشام پایتخت سوریه درباره پیشروجی باجارین روجاوای کردستان و اگر رژیم سوریه بوان باجاران هاتبول درخستن. سروک رخصنا جوین جبو گجه پیدانا کردن ازیدی دبیجه هبونا چکدارین پککی و میلیسین حشد شعبی لشنگاله بویا جدارا کیشایان بو دورا شنگاله و اشکره کرد که پککی بصدان زاروکن کردن ازیدی رواندنه و جبو قندیله برنه. خلک شنگال پککا به رواندنا زاروکن کردن ازیدی تومت بردک و لگوری زنیارین بردست به صدان زاروکن ازیدی جعالی پککا و هاتنا رواندنو بشک جوان جبوی قندیلی هاتنا برنو مشق و راهنانا لشکری بواتی کرن ده دماکو چکدارین رخصنا تیرورستیا داعش ایریش آنین سر دورا شنگاله جمارک چکدارین پککا سود جوی بوشای اولهی نافچه ورگرتنو دزوترین دم ده خوب سر شنگاله ده سپاندن کاوا عیدو خطری سروک رخصتنا جوین بو گشپیدانا کردن ایزیدی دبیجه هبونا چکدارن پککا و هزن دن وکا حشد شعبی و ارتش عراقی بونا جه درا کشیان بو دورا شنگاله دوی باوریه ده کو یک جه صدمن کو آرامیا شنگاله تیک چوا هبونا وان هزانا کردن ایزیدی پککا برواندنا زاروکن خود تومت باردکن لی شنگاله و دبیجن جمارک جه زاروکوان هاتنا وندا کرن و پشترا در کتن کو دنا و چکدارن پککا دنا کاوا عیدو اشکره کر
جبلی آلوزیا روشا شنگالی پکک دستوی درواندنا ژمارەیەک وڵاتیان کوردên ئێزیدیدا هەبوو لە گۆری زانیاریان بەردەست هەتا نەها پکک 300 زارۆک و هەرزەکارên ئێزیدی ڕەواندنە خاتاری ئاماژە بۆی چەندێدا و گوت و ئەو ئێزیدیان و سەردەستێ پکەکە هاتنە ڕەواندن بە دوو شێوەیان هاتنە ڕەواندن بەشێک ژێ وان دەماک و ئێریش هاتە سەر شنگالی ڕوو لە ڕۆژاوای کوردستانێکردن و لە ڕۆژاوای کوردستانی پکەکە ئەو چەکدارکردن و بەشێدن لە شنگالی هاتنە ڕەواندن و زانیاری هەنەک و ئەوێک و هاتنە ڕەواندن بۆ قەندی لێو جهێدنی کوردستانی هاتنە برن هەروەها سەرۆکە خستنا جوین بۆ گەشەپێدانە کوردên ئێزیدیدا خویاکردن و ئەو زارۆک و هەرزەکارن و هاتنە ڕەواندن ژە ئالیە پەکەکە بە خوار تەمەنێ یاسایینە و لە گۆری تەبایە یاسایên ناودەوڵەتی ئەفکارێک و چەکدارên پەکەکە دەکێ قەدەغەیە پشتی بەڵاوبوونا نوچەیە نەگوهدانا حکوومەتە ئەڵمانیا ji دوسەیە کەچە کورتە ئێزیدی ئەشواق تاڵۆ حکوومەتە ئەڵمانیا ڤەکولین دەربارەی دوسەیە ئەشواقدا ڤەکرد و لەسەر تووڕە civakî توێتەرê بەڵاو کرد ku ڤەکولین هاتیە ڤەکردن لەژبەر ku ئەشواق nel ئەڵمانیایە ئەو nikarin ڤەکولینê berdewam bikin ئەشواق تاڵۆ xelka şengalê û ji aliyê rexistina Daeş ya terorî ve hatibû girtin û beriya niha jî li Almanya rastî heman çekdarî ku ew li cem xwe girtibû hat û ji ber wê yekê ji Almanya revî û berê xwe dabû Kurdistanê. Medyayên Tirkiyeyê ragihandine ku welatê wan xwe amade dike ku çekên li dijî balafran yên pêşketî li ser xalên xwe yên çavdîriyê li Sûriyê belav bike. Ji derên ragihandinê yên Tirkiye ragandin got Tirkiye dixwaze çekên li dijî balafran yên pêşketî li xalên xwe li gundewarê Idlibê bicih bike. Şêderên Tirkî li ser zarê berpirsên Tirkî ragihandin got ev biryar hat di civîna fermandeyên pilebilind yên leşkerî yên artêşa Tirkiye li gel rêsipiyên gund û bajarokên Idlibê û Hemayê. Her li gorî zanyariyan got biryara belavkirina çekên li dijî balafran li ser xalên çavdêriyê wekû amedebûnekê ye ji bin pêkirinên got eger heye goldevera kêmkirina astê şer werin pêk anîn. Ji derên navbûyî ragihandin got di heman civînê de biryar dan got civîneke din li xala çavdêriyê ya Tirkî li Morikê li darxin ji bo zeralkirina nêrîna hikûmeta Tirkiyê ji deverên kêmkirina astê şer li Idlibê re. Di heman civînê de berpirsên Tirkî ji rêsipiyên Idlibê re diyar kirin. Got wezîrê welatê wan yê derve ji efşanê xwe yê Rûsî re gotiye Tirkiye tu caran nahê li Idlib were topbaran kirin. Eger ji ber terorê be sînorê wê ji me re destnîşan bikin û em dizanin çawa peywendiyê bi terorê re bikin. Ev civîn û biryara Tirkiye tê di demekê de got çekdarên rejîma Sûriye xwe amade dikin ji bo destpêkirina şerekî mezin ji bo vegerandina parêzgeha Idlibê dibin kontrola çekdarên rejîmê. Bêhtir ji 12 xalên çavdêriyê yên Tirkiye li Sûrî hene li gorî biryara civîna asîtana ku li parêzgehên Idlib û Heleb û Hema û Laziqiyê hatine belavkirin. Got hemî deverên dibin destê opozisyona Sûriyê de ne. Wezîrê Derveyê Rûsyê ragihand ku ew bihêviya di rojên bê de rêkeftinekê di derbarê Idlibê de li gel Tirkiye encam bidin. Sergey Lavrov, Wezîrê Derveyê Rûsyê di kongereka rojnamevanî de ragihand ku eger heye di rojên bê de rêkeftinek li gel Tirkiye were encam dan. û serbar kir ku peywendî di navbera Tirkiye, Rûsya û Îranê de di çarçoveya rêkeftina asîdana de berdewam e. Di heman demê de Lavrov eşkere kir ku welatê wî hemû hewlên xwe dike ta ku di zûtirîn dem de penaberên Sûriyê vegerînin welatên xwe. Tirkiye ragihand ku peywendiya wan û Amerîka diwarê leşkerî de lawaz nebûye û diyar kir ku di demek nêzik de dewreyên hevbeş li Minbicê wê werin birêve birin. Wezîrê Derveyê Tirkiye ragihand got lawazî di peywendiya navbera Ankara û Washington de diwarê leşkerî de nîne. Wezîrê Derveyê Tirkiye Mewlûd Çavuşoğlu di Kongrekê Rojnamevanî de li gel hevşanê xwe yê Sirbî Vîsta Datîçîç balkişan ser nexşeriya Minbicê ya kod navbera Tirkiye û Amerîka li ser hatiye levkirin û diyar kir got lawazî di peywendiya navbera her du welatan de nîne. Oğlu herwiha diyar kir got her du artêşên Tirkî Amerîkî berê xwe dane qonaxa cîbecîkirina dewriyên hevbeş li Minbicê. Tevî ku çend rojan li ser demê xwe yê destnîşankirî bi serketî jî. Oğlu herwiha eşkere kir ku di dema borî de dewriyên artêşên Tirkî Amerîkî cuda dihatin rêvebirin.
لێ دەما بێدە وێ دەورiyên me hevbeş bin û wê kar were kirin ji bo damezrandina hêzeke parastina ewlehiyê li deverê. Oxlor dawiya Kongrê xwe Rojnamevanî de diyar kir got Tirkiye wê derbasî qonaxa piştî min bicê bibe. Ew jî deverên Rojhilatê Çemê Ferhatê. Di çarê hezêrana borî de her du wezîrên derveyên Tirkiye û Amerîkayê li ser nexşeriya min bicê li hev kirin gotê de li ser derxistina çekdarên PYD ji bajar û vegerandina ewlehiyê li hev kirin. Tevî vekşandina çekdarên PYD ji bajarên Minbic lê tanaha bêhtir ji sî dewriyên Tirkî Amerîkî li ser sînorê Minbicê tanaha hatine birêvebirin li gorî rêkeftina nexşeriya Minbicê navbera her du welatan de. Di pazayê tabaxa sala 2016 çekdarên Sûriya Demokratîk yên bi ser PYD ve û balîkariya hevpêmaniya navdewletî ya li dijî Daişê bajarê Minbic kontrol kirin. Piştî got bi sedan ji ciwanên Kurd kirin qurbanî di ber bajar de. Hikûmeta Brîtanya alîkariyên xwe yên derveyê programa alîkariyên mirovî ji bo navçeyên dibin kontrola opozisyona Sûriyê de rawestan. Berdevka Hikûmeta Brîtanya di nameyekê de ku ji bo Reutersê hate şandin ragihand piştî têkçûna rewşa jimareyek navçeyên Sûriyê yên dibin kontrola opozisyona Sûriyê de Hikûmeta Brîtanya alîkariyên xwe yên derveyê alîkariyên mirovî ji bo wan navçeyan rawestan. Herwiha berdevka Hikûmeta Brîtanya da zanîn Brîtanya wê di gihandina alîkariyên mirovî ji bo navçeyên ku pêwîstiya wan bi alîkariyên mirovî heye berdewam be. Tevgera vegera peneberên Sûriyê ji Libnanê rojane bêtir dibe. Ew jî piştî hevrêziya hevbeş ragihand ku navbendên bicihkirina derbedaran amade ne ji bo pêşwaziyê li milyon peneberî bikin. Di hefteya borî jî hejmarek peneberên Sûriyê yên li Libnanê vegeriyana Sûriyê. Ew jî li ser du karwanan bû ku karwana yekem 6 kes têde bûn û karwana duyem 200 kes bûn û hîn jî proseya vegera peneberan berdewam e. Penaberên Rojavayê Kurdistanê yên li kampa Daraşekiranê dimînin amadekariyên cejna Qurbanê dikin û bi wê mebestê berê xwe didin nava bazara kampê ji bo bidestxistina pêwîstiyên cejnê. Bi hatina cejna Qurban ya pîroz gelek heyecan di nava kampa Daraşekiran ya penaberên Rojavayê Kurdistanê de durist bûye û xelkên kampê ji mezin û ciwan û piçûkan di nava bazara kampê de ne ji bo amadekariyên cejnê. Nêçîrvan jî yek ji wan zarokên bi kêfxweşiyekî çaveriya cejnê dike û cilê cejnê ji firoşgehên kampê ji bo xwe dikire. مش دوميسي هاتما دقنا زعيدا خول في ذكيبكم ونهاز هاتما جلاش خور بكرم جلاش بو عيدي هاتما عيدا خول جم أهلي غبكم هیجان و جوشا وی ججنê cejna Ramazanê cudaya û kêmtir e û ev yek vedgerê gelek sedaman li gor dikandarên kampê. طبعا جدايك النقابة هذا ججنا هذا هيا ججنا رمضاني هلبت ججناية كم كيف زيادة ترى حاضري هيا Dayîk û jin çikolat û şîraniyê cejnê û cilên neh ji zarokên xwe re dikirin. Ev dayîk jî behsa amadekariyê cejnê dike û hêviya vegera Rojavayê Kurdistanê keça wê ya piçûk behs dike. داكتنا جبو كاريكاريا زارو كابكن جبو عيدي خديت عيدا ولو قالك يشيكنينا بس هم تقينك عيدا حاجية وحاجاتي داكتنا دوي ام كاراوانا كي بكن ومجلا جوارا بكرن وشكري عيدي بكرن ام هاتني شكرا بكرن سوكا بكرن بسكويتا زهاتم كلا شواش خور بكرن بوطا بكرن خازن عيدام بخير بهم خازن عيدام سوري بهم مبريا سوري كريا Penaberên vê kampê gelek cejin di nava kampa xwe de derbas kirine û bi hatina her cejnekî hêviyên vegerê li cejin û xweşiya welatê xwe Rojavayê Kurdistanê nû dikin. Penaberên Rojavayê Kurdistanê yên li kampa Kawrgûskê dimînin amadekariyên cejna Qurbanê dikin û hewil didin kêfxweşiyekê di nava malên xwe de drûst bikin tevî rewşa peneberiyê ya xerab. يعني حركة هي نوك حركة عيدا ديناكي أو ديناكي جاي روجيبو عالم هر إيفار داكت بس في عيدا أفنوكا يوروبين روجا
بشكل حركات كانت شيبو عالم تجلال كري زاروكي خورا المهم اوجي زاروكي خو كيف خشت كن عيدي خدير وشامه قال لك يخش ايصال الحمد لله غراض حمجي ارزانا وعالم حمجي كيف خشا وخديه هيفيك مجي هيا بقرنا روج افا وروج افاجي مثلا اهلي ويجي بسلامتي اف وضعين هاك درباس ببي والحمد لله خدي صار بعد ما شاء الله عالم راضي شخور بكري فقير جي كاري بكري وترجي كاري بكري اسعار براستي قال لك باش نيصال وخط على محمد ابو فخين ان شاء الله ام حاضر خد كان ما كل تشكرن ما صابح تشكرن حاضر يا زارو كي خد كان ما هذا نجلا شوار بكرن وان شاء الله ابعد ما بخشي سر ما درباس بدلك يخش بسر ما كردا قش درباس به بخد روشابك روشاك عاد يا هر وعيد دي طبعا نوك ولاطه عالم مشخورة في كيد كري إمكانياتي هبين زاروك شكروات كرن وتبجي نوك أمول ولاتي خا عالم كيف عالم حمو بقري هناك مانا الويدي وهناك شونا أوروبا وهناك الفادرانا قال لك كيف خشن في عيدي ومعيدا سروكي خا مسعود برزاني بيروس كن وخديت على عمري وجمرة دريشكي ومعيدا فالي خصن قرا هذا بيروس كن عيداوا وعيداك شملتي كرد بهم عيداوا بيروس كن اما يعني زقلقي مبسوط جبر عيداي وما مش خورة جيل كرينن وكنزة وبوط وباترون جبر خورة خوبك وزدركة بمنيف هفالي خوة سر مالاوا وأول رخمة عيدا قلقي باشي بتشكيفا ازدحام هوي أوي باشي نوع عيدادي كيمي عالمولي أو ناوي بس في عيدا مظنة جدايا وهي قلقي باشا حركة قلقي باشا أسعاري ما جي باشن يعني أسعاري ما قلقي كيمن في عيدي نوع عيدادي تشترى كيلو 4000 في عيدي 2000 روشا باجار قامشلو روجاوای کردستان روجا عرفه یا جشن قربانه و لفو تفگارا و جشنه کمتر جشنین بوری كردو كردستاني پێشمەرگا سەیبەتی یا سەرۆک مەسعودان پیرۆز کردێ عیدا قامشلۆ عید نەوەکە عیدێ دەرباس بوویە ئیساڵ موسم جی نەهات و عیداک و دەرباس جی بووە عیدا ڕەمەزانێ عالەمی حازری خۆ باش کردن و شەکر و ماوچێ و لۆژخۆرە برن مالێ کەس نینە هجرە چێ بوو عالەم تە هەجریە کەس نەمایە والله شكري ملت حمود مالك ودمان إيصال بعيدة بيع كمتر بود عيداك ودرباص ويجي جبر كس نينا كل عيدا جي بقاري ملتي ما حموها جريا في محافظات دي هاتنا قامشلو هاتيا داغرتن جي غريبة وكس نينا وام هيفي دكن اب عيدة طيرة كورن عيدنا خوش بن بسركتنا كردستاني بملتي كرجي بسر بقه ما بخوا ام كاربن جشن باوی آزادی تمن 65 سالی کوالاتي کی باجر حسگه کار چاکرنا آمیرن دروتنه دکه جبریا 30 سالان و تانها و کار خود بردوامه باوی ئازاد وڵاتیەکە لە باژارێ حەسەکێ نەشتەجیە ji 30 ساڵی کارێکی تایبەت دکە گۆژبلی وی کەسێک وی کاری ناکە ئەو کار سەرڕاستکردنا ئالاوێن تەرزیڤانیەیە دکاناوی di ئۆرتا ناڤەندا باژارێ حەسەکێ جیه دگرە و ji hemû تەرزیڤانا re diyar e gava alava wanî تەرزیڤانiyê xera dibe berî didin bavê azad ev 30 salê me ez vî karî dikim يعني ام جيم خو علمين وافكاريا في سالي مزك عسبيكاوي ام خياط بون محلامه بشارع نهضه بالويالي نتيجه خياطي معلمتنا بون ما ام سمكيه خو علمين وما ممارسه ماكيناك حتى يجي ام برد بيجن ابون خبير يوان باوی ئازاد پەرچێن گوهرتنێژی باژارێ حەلەبێ مسۆگەر دکە تاگۆ ئالاوێن تەرزیڤانیێ سەرڕاست دکە و هەروەها ئەف کار دایی دەستێ گورێ خوا ئازاد امش حلبيتين تاجري ما هيش شركات هي متعامله في اف 6 سال نابي بروتكس اف 6 سال ما متعامله باردكن او قطعه مرد امينين وتشينين وامجي طبقين جاهز
جديري بيك حتى ديرك حتاني رقة أنا قش جمل بريجي وأنا هاجي ماكينات خاطيني جمع جوان صالحين جانا أمدد كما قامش لي أمدر مثلا سروان سيارة خضر جوان صالحين ماكينات قرابة أمدر نسوي أنا أفسن عطيهاني لو كيم أنا أو بيكاري كير باوی ئازاد جدو کارێ سەرڕاستکردنا ئالاوێن تەرزیڤانیێ بناو و دەنگ بوویە لە باژار دارە عەبد و حەسەکێ ئارک بله تماشاوان هجا بوی آواهی و بوی راپورته کوش باجار حسکی روجافای کردستان ام گشتن داویا بولتانا خواه لی دوباره سرنوچه امه ببیره و بینن بسدما سیاست و دستیوردان پیده دی زانیگاه فراتی ده لحسکی رژیم اسد او زانیگاه داخست بالپیکرن لعفرین جالی گروپین چکدار و بردوامه ترکیه دبیجه اوی چکن پیشکفتی رادستی خالن خواه ین چاودیری لادلبی بکن و وزیر دروی روسیه دبیجه کدروژن بیده و رکافتنک دربار ادلبی ده لگل ترکیه وره انجام دان ولات بریتانیا پشتوانی خواه ین مادیج بو اپوزیسیون سوری کم کرنه پنابرین روجاوای کردستان لکامپن هریما کردستان آمادکارین خواه جبو ججنه دکن هر شاد و بختوار بن